Assalamu alaikum, kutlu akşam gününüzden hürmetli Nokat Kıvar 24 kanalının katılımcıları, benim kanalımın katılımcıları. Bugün günge 13 sentyabr günge ikinci gündeki valutaların kursları meseleleri tanıştık ederiz. Bizden alışılanızlar, like basıp olunuzlar, hürmetli YouTube'lar, chet ülkede işte жүрген momum YouTube'lar, Rusya'da başka memlekette işte жүргендерге Allah'ım özü kollu olsun. Bitteden like basıp koyuңuzlar. Hazır sizlerge valutanın kursumenен tanıştırabыз. 13 sentyabr күндегі valutanın kursularымен tanıştırabız. Bizden алыстап алыңыздар. Урматтуу туугандар, сүйүнчү рубль көтөрүлүптүр. Рубльдай доллар 81.00, евро 82 60 экен. Рубль болсо 1 сом 33 дейін екен. Рубль көтөрүлүптүр туугандар. Kampanyan banka geldik. Kampanyan bankta rubl көтөрүлүп турабыз. Başka yerlerden daha көрсөтөбүз. Bakay banka geldik. Bakay bankta 83.00 dolar, 83.00 euro, 1 сом 33 дейін rubl екен. Бұл жерде деле rubl көтөрүлүп калыптыр туугандар. Сүйүнсөңүздөр болот экен. Кудай кааласа көтөрүлөт иншаллах. Азия банка geldik. Азия банкта деле rubl dolar 83.00, euro 83.50, rubl olsa 1 сом 33 дейін екен. Бұл жерде деле rubl көтөрүлүп калыптыр туугандар. Азия банкта деле сүйүнсөңүздөр болот. Урматтуу Рашадага жүргөндөр, Кудай кааласа иншаллах Аллахым буйрса rubl көтөрүлөт деген ойдобуз. Барыңыздар күмүс сырга rubl көтөрүлүптүр Нокатта. Урматтуу туугандар, бұл жерде деле rubl көтөрүлүптүр. Доллар 81.50, euro 83.00, dollar 1 сом 33 дейін екен. Доскредитбанкта. Доскредитбанкта деле rubl көтөрүлүптүр туугандар. Азыр биз Кыргызстан банкка барабыз. Кыргызстан банкта канча экенин маалымат беребиз. Кыргызстан банкта деле 81.60, dollar 82.30, euro 1 сом 33 дейін rubl екен. Бул жерде деле Кыргызстан банкта деле көтөрүлүп калыптыр туугандар. Азыр биз силерге Байчүмөн маалымат беребиз. Assalamu alaikum, biz Bayçun Bank'a geldik. Bayçun Bank'ta 82.00, 82.50 dolar, 83.00 euro, 1 сом 33 дейін rubl екен. Бұл жерде деле rubl көтөрүлүп калыптыр туугандар. Сүйүнсөңүздөр болот. Bayçun Bank'та азыр Ekoslom Bank'a барабыз. Ekoslom Bank'та канча экен ошол жерден көрсөбүз. Валютчиктерде деле 83.00, 83 сом 10 тиын, доллар 1 сом 38 дейін rubl екен. Бұл жерде Қазақ теңгесі 12 тиын, Өзбек сумы 75 дейін екен. Валюталар да ошондой екен. Biz Ekoslom Bank'a geldik. Ekoslom Bank'ta 81 сом 10 тиын, dollar 82.00 euro, 1 сом 33 дейін rubl екен. Ekoslom Bank'ta деле ошондой екен. Biz Finansий Кредит Bank'a geldik. Finansий Кредит Bank'ta 82.00 dollar, 83.00 euro, 1 сом 33 дейін rubl екен. Урматтуу туугандар, биз сиздер менен Нокат Кыvar 24 коштошпойт. Дайыма сиздердин кызматыңыздарды бизден кечиресиздер. Катып эле койсом кечиресиздер. Урматтуу жамаат, бүгүн rubl көтөрүлүп калыптыр. Абеттен кийин канча болушун көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Көрүшкүчө тынч болуңуздар. Нокат Кыvar сиздер менен коштошпойт. Дайыма бир болуңуздар.